السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز. یکی کارخانه صلاح جمعه این مثال بگیریم. اگر که آدم که نفهمه اگر سلیش کم بفهم باشه اگر نه پس مدرد فوتو پروفیل مثل اگر شهر یکتریمبورگ باشه نه سن پتربورگ باشه اگر مترو لوبلینا شالکوفسکی این آدرس صلاح جمعه این آدرس میکرورایون یک میدان 29 مترو شالکوفسکی четвертый вход маршруткаи 862 конечная остановка. Ҳамаш культурнаи нанавистаги одами барои ба фаҳма. Агар и хелшам нафаҳмид ку агар подозревать кина боис исмия мисоли чи рӯзи корӣ кадом рӯз кор касем бо ин адрес даҷа навистаги агар бо адрес агар нависта надона хато кина иҷара чақа навигатор мебараша полностью мегем бо даҷа бо дар описании полностью нами адресҳо навистагиян. Намедонам ба худо чи ба намефаҳманд.